Pitamo se šta bi danas Charles Darwin imao da kaže o ljudima i njihovoj evoluciji u 21. vijeku, nekad i sad. Spomenuli smo ga jer je preminuo na današnji dan 1882. godine. Vama želimo dobar dan jer gledate Pozitiv narednih pola sata. Zašto je važno kupovati domaće? Nije isto strano ili domaće. Biti drugačiji i neprekidno se okretati inovacijama te unapređivanje standarda života u Bosni i Hercegovini. To je poslovna filozofija jednog od vodećih bosansko-hercegovačkih brendova Violete. Samo neke od takvih akcija jeste i ona Kupujmo domaće. Jednu takvu priliku tim Violete iskoristio je na današnjem samitu koji je okupio mnogobrojne distributere. Ovo je bio susret ljudi iz maloprodajnih lanaca koji su razmijenili svoja znanja i dugogodišnja iskustva. Regionalni lider u proizvodnji široke palete higijenskih potrepština Violeta d.o.o. ima svoje vlastite pogone u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a opremljene najmodernijom tehnologijom u skladu sa vrhunskim svjetskim standardima. Ponosni tim Violete ističe da najviše ulažu u svoje uposlenike putem kojih se realizuje kvalitetan brend koji pravi najbolje proizvode i samim tim prenosi takve poruke svojim klijentima. Već se radi na najnovijim idejama. Jedna od njih je i online kupovina koja dolazi iz naprednih tržišta. Na ovom samitu smo za timom koji je želja novih znanja. Iako smo jedan brend koji je postigao već odlične rezultate, smatramo da učenje mora biti kontinuirano i ovo je vrlo jedna zgodna prilika gdje se prodajni lanci, gdje se proizvođači mogu naći jedni s drugima i dogovoriti neke oblike suradnje, ujedno naučiti neke nove alate koji nam mogu pomoći u razvoju brenda. Mi smo se već poredali u našem velikom studiju, međutim, zašto su moji gosti svi već tu? O tome ćemo nešto kasnije. Prije toga ćemo malo još obići neke teme koje se tiču Bosne i Hercegovine. BiH, kao i cijeli region, obiluju vrijednim historijskim nasljeđem, što privlači sve više turista. Stiže nam ljeto, pa se gradovi polako pripremaju za svoju turističku sezonu. Danas je otvorena kamena zgrada na tvrđavi Kastel, a nakon završetka radova na obnovljenom dijelu tog historijskog spomenika u Banja Luci, čije su radove u vrijednosti od 9,1 milion maraka finansirali Evropska unija i grad Banja Luka, šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigermark je poručio da se nada kako će mjesta poput ovoga biti korištena ne samo kao svjedočanstvo bogatog kulturno-historijskog nasljeđa, već da će biti putokaz za perspektivniju budućnost Bosne i Hercegovine. Najavio je nastavak radova na obnovi drugih dijelova Kastela, a ostaje da se za te radove osiguraju sredstva, a najmanje 20 miliona maraka za cijeli projekat. Tvrđava Kastel je najstariji historijski spomenik koji se nalazi u centru Banja Luke. U nastavku ćemo kratko i o najnovijem projektu Mix the City, The Balkans, koji zajednički realizuju British Council i Exit Festival. Oni su pozvali britanskog muzičara Ghost Poeta i 12 lokalnih izvođača sa cijelog Balkana da bi stvorili jedinstveno muzičko iskustvo koje će ispričati neočekivanu priču o našem regionu, postaći razgovor među ljudima i učvrstiti prijateljske odnose među njima. Oni pozivaju publiku da se uključe u interaktivnu platformu na kojoj svako na svom kompjuteru ili bilo kojem pametnom današnjem uređaju može da napravi muzički video Mix Balkana i podijeli ga sa svojim prijateljima na društvenim mrežama. U proteklih nekoliko sedmica Ghost Poet je bio u potrazi za afirmisanim izvođačima i neotkrivenim talentima, a koji su kroz svoju muziku pokazali kako vide Balkan, njegove gradove, ljude i kulturu. Ovo je bilo uzbudljivo putovanje kroz Banja Luku, Beograd, Budvu, Sarajevo pa sve do Tirane, a tokom turneje snimljeni su zemplovi, odnosno primjerci sa 12 lokalnih izvođača. Kada Mix the City The Balkans zaživi na internetu, publika iz cijelog svijeta bit će u mogućnosti da lako istraži i iskusi slike i zvukove Balkana. To će se desiti već jula 2016. godine. A već u subotu, 23. aprila, na repertoaru Narodnog pozorišta Sarajevo je premijera Mozartove opere u 2 čina Don Giovanni. Akteri su s nama u studiju, kao i direktorica Narodnog pozorišta Sarajevo, gospođa Marijela Hašimbegović. Dobro vam dan i dobro nam došli. Bolje vas našli. Hvala lijepo, bolje vas našli i pozdrav vašim gledalcima. Hvala lijepo. Onako brojnu ekipu, nekako imam osjećaj da mi u studiju nikad više ljudi nije sjedilo, a onako sa nekim ljepšim povodom, da tako kažemo. Sa nama su Aleksandar i Marko, ali i Marijela. Evo ovako, dakle krenut ćemo nekako redom, možemo onako polako. Aleksandar Ilić koji je koreograf. Je li zapravo i koliko je zahtjevno raditi koreografiju za jedno ovako važno djelo?
Ja mislim da treba da uzmem mikrofon. Mislim da da. U pravu ste. Navikli smo da inače naša ekipa bude cijela ozvučena, međutim, s obzirom da ste vi ovako došli u velikom broju, imamo iskustvo i to je već u vašim rukama. Recite. Hvala na pozivu, pozdrav vašim gledalcima. Naravno, mi smo danas imali zaista sjajnu preskonferenciju gdje smo predstavili svako od nas na koji način smo radili strukturu ovog dela. Evo, naravno, na čelu sa Aleksandrom Nikolićem, koji je reditelj ovog dela. Šta da vam kažem? Dakle, naš neki autorski potpis je da uvek na neki način koreografišemo ili režiramo celu opersku predstavu i da tu nema zaista nekih malih mizanscena. Sve su to krupni mizansceni gde, pored naravno solista, hor je vrlo aktivan i vrlo uključen u tom jednom koreografskom delu. Bilo je zaista pitanje kad smo došli da li ćemo koristiti deo baletskog ansambla, obzirom da je zaista ovo jedna sjajna i talentovana ekipa. Odmah smo naravno to nekako promenili i odlučili smo da će kompletnu predstavu i kompletnu, eto tu koreografisani taj deo, igrati naravno hor i solisti. Djelo je poprilično kompleksno. Vi ste stalno na probama. Kako to ide? Pa evo, da kažem još jednu stvar, dakle, ja stalno govorim u jednini nas dvojicu, ali evo taj naš tandem nekako, mi ne pravimo pauze, dakle, kad krenemo da radimo negde od 11, što je početak probe, ne izlazimo dok ne dođemo do svih detalja. Dakle, ne pravimo, i to je neki onako naš sistem rada koji nije uvek lako to izdržati, ali mislim da smo zaista našli na ljude koji su to podržali i na kraju krajeva evo uspeli smo. Tako je. I evo, možemo slobodno reći da će naši gledalci zapravo zaista gledati jedno veliko djelo. Evo, Aleksandar, vi ste režiser. Šta je ono što zapravo obećavate našoj publici na daskama Narodnog pozorišta Sarajevo? Pa prvo, hvala što ste nas pozvali. Hvala što ste dali mesta operi. Naša misija je da se borimo za visoku umetnost, operu, balet, dramu. Mi smo odgovorni za muzičke žanrove. I prosto nekako hvala veliko. Nema na čemu. Strašno je bitno da u dobu jeftinoće, kada je stvarno sve jeftino i sve se svodi na najbanalniju zabavu, čisto malo samo da napunimo naše želuce, bilo čim, bilo kakvim sadržajem. Kvalitetnim? Ne, čak i ne kvalitetnim, bilo kako. Ako možemo, probajmo s ovim kvalitetnim. Naša emisija da kroz jedan pitak sadržaj, najveća dela, najveće gromade svetske literature napravimo takvim da savremena publika može da uživa u njima, da se smeje, da ih gleda na istim onim očima kojima su ih gledali ljudi kada su ta dela nastajala. Don Giovanni je apsolutno takvo delo. To delo je jedno od 10 najpopularnijih opera u svetu. S davnih 1787. Da, znači to su, koliko to delo živi, više od 250 godina. Međutim, Mozartova epoha je strašno bliska našoj. Sistem vrednosti je isti. Odnos prema novcu, odnos prema erosu, odnos prema prijateljstvu, odnos prema ljubavi. Don Giovanni treba da se radi danas. Ja mislim da odluka direkcije je fantastična. Se radi danas i ovde. Također mislim da je podela izvanredna. Tu nam je Giovanni levo od mene, ali to je prosto i svi ostali likovi Giovanni, Cerline, Donna Anne, Donna Elvire, Mazetto, Don Ottavi, svi likovi su strašno uzbudljivi. Ovo su fantastični ne operski pevači, nego pevajući glumci koji su vokalno izvanredni. To je jedan svetski nivo ozbiljan i glumački. Prosto to mogu slobodno da kažem jer je to u mojoj ingerenciji. Ja nisam dirigent, moje dramske znači deo. To mogu da kažem vrhunski glumci. Vi ste rekli da vam je brojna ekipa, ali nas je zapravo mnogo više. Dakle, ovo je samo mali dio vas. Ovo je minijaturno, meni je nukleus neki, jer mi imamo još 10 solista, veliki hor od 50 ljudi. U orkestru je 80 ljudi, ili tako? 50 ljudi. Pa iza scene vojska koja nama pomaže da sve to izgleda fantastično. Znači, subotu zapravo je veliki spektakl u Narodnom pozorištu Sarajevo. Ja mislim da je to čak i za dušu i za uši. Definitivno, za sve. Tako da, hvala ovom predivnom ansamblu, hvala predivnoj Sarajevskoj operi, odnosno Narodnom pozorištu celom. Da. I hvala vam što ste nam dali u priliku da prosto maštamo i da stvorimo ovo divno delo. Hvala vama što ste došli, pa ste nam onako ukazali čas da vas možemo gledati, ali i slušati. Hvala.
Dobro, Marko, vi ste nekako palica cijele te predstave u svemu tome, dakle, tog velikog spektakla. Evo, iz vašeg ugla, jedno zaista veliko dijelo. Ponosni ste što možete reći da ste zapravo akter svega toga. Vama ne treba, to vi imate svoju. Da vam nešto kažem, ja mogu samo da kažem da sam jedan mali šraf jedne jako velike mašinerije koja je radila na ovom projektu, koja se jako mnogo trudila da ovaj projekat ugleda svetlost dana. Jer Don Giovanni predstavlja možda jednu od najozbiljnijih opera uopšte. Pre svega predstavlja najozbiljniju Mozartovu operu. Ali ono što Don Giovanni izdvaja od ostalih opera jeste da je on maltene drama na osnovu koje je Mozart komponovao ovo delo. Dramska ljubavna priča. Apsolutno, ali ne samo ljubavna, nego i filozofska. Jer je ovo delo u kome smo mi imali priliku kao akteri tekako da se zapitamo ko smo i šta smo. I gdje smo danas? I gdje smo danas. Ovo je, evo, ako mogu da imam tu slobodu da pođem od sebe, ovo je delo koje je mene kao Don Giovannija jako mnogo zapitalo i probudilo neka izuzetno važna filozofska pitanja vezana za moj lični život. Dakle, ovo je jedno delo koje nas ne ostavlja ravnodušnim, ali siguran sam da neće ostaviti ravnodušnim publiku. I sigurno će otići kući sa istim pitanjem. Nadam se. Raznim pitanjima. Možda i odgovorima. Možda i odgovorima. Marijela, vi ste domaćin ovoj zaista divnoj ekipi koja će u subotu da napravi spektakl za sve građane i naravno ljubitelje pozorišta. Narodno pozorište Sarajevo zaista u posljednje vrijeme ima bogat repertoar i nekako smo svi učestvovali u toj akciji, svi u pozorište, da se ljudi zaista obrazuju u tom nekom kontekstu i kako rekoste, da nekako podignemo svijest ljudi malo ka toj malo višoj umjetnosti. Evo, kako ste vi nekako sve to vidjeli iz svoje perspektive? Pa vidite, na početku ove umjetničke sezone 2015-2016 mi smo obećali našoj publici da ćemo se potruditi da napravimo jedan bogat, kvalitetan program koji će biti zaista nekako primjećljiv za sve generacije. I trudimo se da sve ovo što smo do sada kreirali u našim premijernim izvođenjima da bude različito u svojim estetskim prikazivanjima, različito u formama koje će naći na neki način svoju publiku. U ovoj godini slavimo 70 godina postojanja opere. U sklopu te proslave, znači, mi imamo u planu 2 premijere u ovoj godini, što znači da je ova premijera u stvari prva od tih planiranih aktivnosti. I evo, definitivno smo jako srećni i ponosni da smo poslije, evo, ja bih rekla i duže priprema, da smo došli u jednu fazu kada je ovo projekat koji je zaista tako zreo, koji je napravljen u jednoj predivnoj, dinamičnoj, razigranoj formi za koju sam jako sigurna da će definitivno generacijski naći put od najmlađih pa do najstarijih. Jer zahvaljujući upravo Aleksandru koji je toliko lucidan reditelj, bez obzira što je mlad, on je našao jednu svoju komunikaciju sa Mozartom. Mislim da ima neke svoje tajne veze. Tako da je napravio formu koja je, danas smo baš o tome razgovarali na presu, koja je jako pitka, koja je tako prirodno našla jedan tok i put koji će publika, sigurna sam, prepoznati. Tako da, evo, mi se zaista trudimo iz direkcije Narodnog pozorišta da sve što radimo bude zaista vrlo kvalitetno, da nađemo zaista stručne, kvalitetne ljude kao što je ovaj autorski tim koji imamo i oni su zaista dokazali i pokazali svoje umijeće i zato ćemo zajedno svi slaviti u subotu praznik opere i praznik Narodnog pozorišta. Tako, i evo, i ovim putem, evo, ponovo ću da vam se zahvalim što ste došli i vratite nam se ponovo, a našim gledalcima ćemo zaista preporučiti da u subotu odvoje vrijeme i odu u Narodno pozorište Sarajevo, pogledaju spektakularnu operu u 2 čina Don Giovanni. Sigurno ćete otići kući mnogo bogatiji nego da ste ostali kući uz TV prijemnike. Hvala vam još jednom na izdvojeno vrijeme. Hvala vama. Vi svakako ostanite uz N1 televiziju jer se vraćamo vrlo brzo. Pozitiv još nije završen. Nije svejedno gdje kupuješ, jer dobit domaćih ostaje kod nas. Domaće ili strano,
Pa nije ti to isto. Kupujmo i koristimo domaće. N1 vijesti na dodir od vas. Preuzmite aplikaciju besplatno i pratite vijesti na vašem tabletu ili mobilnom telefonu. Izaberite sve što želite da saznate prvi. Pratite ekskluzivne vijesti i video sadržaje. Ne propustite najnovija dešavanja i podijelite ih sa prijateljima. N1 možete pratiti preko vaših iOS, Android i Windows uređaja i na sajtu n1info.com. Ne čekajte da čujete od drugih, informišite se odmah. N1. Novo u opštoj bolnici Analife, vantelesna oplodnja i kako do bebe, kompletna ispitivanja muškarca i žene, novo u svetu, čuvanje jajnih ćelija, embriona i sperme u pari tečnog azota, najsavremenija inseminacija FSP, vantelesna oplodnja sa stimulacijom jajnika i bez stimulacije iz prirodnog spontanog ciklusa, individualan pristup svakom paru u opštoj bolnici Analife. Pratite Pozitiv E1 televizije. Svečana dodjela sportskih nagrada Laureus održana je 18. aprila u Berlinu. Njemačka prvi put organizuje svečanost dodjele sportskog Oskara. Novaku Đokoviću uručena je nagrada za najboljeg sportistu svijeta. Treći put najbolji nakon 2012. i 2015. godine. Posvećujem ovu nagradu ljudima koji su me inspirirali ne samo večeras, već i tijekom cijelog života i karijere na razne načine. Želim da im se zahvalim za nasljeđe, za njihovu mudrost koji su nas prosvijetlili svojim divnim riječima koje svi trebamo slijediti. Barem ja jesam. Gospodinu Laudi i gospodinu Cruyffu. Hvala vam, uživajte u ostatku večeri. Nagradu za životno djelo dobio je čuveni vozač Formule 1 Niki Lauda, a nagrada Sportski duh posthumno je dodijeljena legendarnom holandskom fudbaleru i treneru Johanu Cruyffu. Želim reći jednu stvar. Vidio sam mnogo pobjeda i poraza, pa bih ovu nagradu želio posvetiti onima koji su izgubili. Govorim vam iz svog iskustva. Pobjeđivati je jedno, ali gubeći mnogo sam više naučio za svoju dalju budućnost. Gubici su me učinili jačim. Za najbolju teniserku proglašena je Serena Williams. Tim godine je ragbi reprezentacija Novog Zelanda. Nagrada za povratak godine pripala je Dan Carteru, igraču ragbi reprezentacije Novog Zelanda. Golfer Jordan Spieth dobio je nagradu za proboj godine, a sportistom godine sa invaliditetom proglašen je Daniel Diaz u kategoriji plivanja. Arijana Misimović, N1. Zašto je još važno baviti se sportom? U Srbiji svako drugo dijete prema istraživanjima ima probleme sa krivom kičmom. Isto toliko njih ima ravne tabane, a na sistematskim pregledima sve ih je više kojima ljekari mjere više kilograma. U Bosni i Hercegovini, nažalost, još uvijek nemamo te podatke jer još uvijek nemamo ni popis stanovništva, ali iste probleme sigurno dijelimo. Časovi fizičkog odgoja očigledno nisu dovoljni da većini mališana obezbijede zdrav razvoj, pa su u jednoj beogradskoj osnovnoj školi odlučili da im pomognu tako što će stvoriti nove zdrave jutarnje navike. Djeco, ajmo polako, rasporedite se za vežbu. Ovako počinje nastava đacima prvog razreda u osnovnoj školi Filip Kljajić-Fić na Beogradskom Banovom brdu. Vežbaju najmanje 10 minuta i nikom nije teško. Zdrave si, pomažu mi da učim bolje. Mnogo mi se sviđaju i tako bolje učim i tako se uvek razmatra. Je bi to preporučila svim svojim drugarima da rade? Da, svima da rade te vežbe. Sviđaju mi se zato što su dobre za razvijanje tela. Dan u školi vežbama za sada počinju samo 2 odeljenja, po jedno u 1. i 2. razredu. Inicijativa je potekla od Ministarstva prosvete zbog sve većeg broja dece koje imaju krivu kičmu, ravne tabane ili višak kilograma. Vežba s odeljenjima gde su učitelji prepoznali dobru stranu inicijative. Roditelji su tome obavešteni i onda smo počeli lagano da to primenjujemo u praksi. Moje deca, moji đaci ovde su vrlo živahni, aktivni, kao što ste vidjeli, i uvek su raspoloženi za nešto novo. Tako da je to kod njih onako oberučke prihvaćeno. Oni su, kao i sva deca, fizički obožavaju.
U projektu učestvuje i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja sa kojim škola dugo sarađuje. Studenti upravo u toj osnovnoj školi stiču prva iskustva u radu sa decom. Nadamo se da će se projekat proširiti na sve beogradske škole i na školu unutrašnjosti. Inače, projekat ide i u nekim školama u unutrašnjosti. Nismo mi jedina škola u kojoj je počeo ovaj projekat, tako da se nadamo da zbog zdravlja naše dece da će poprimiti veće razmere. Osim toga što su dobre za zdravlje, vežbe služi da se đaci dobro zabave i druže. A sami mališani kažu da im vežbe pomažu da se bolje skoncentrišu na obaveze i lakše uče. Marija Komazec, N1, Beograd. I naravno druga strana svega dobrog, tamam kad pomislimo da nas malo šta još može iznenaditi. Fudbal je sport i to i treba da ostane. Ovo je dobronamjerna kritika jer sve ima svoje vrijeme i mjesto, a neke stvari zaista ne treba miješati. I dok se kod nas po tribinama razvlače roštilji ili harmonike, svijet je 3 univerzuma ispred nas. Kaskader Damien Walters prvi je napravio okret preko električnog automobila Formule 1 koji je vozio 97 km/h. Ovaj podvig odvio se na stazi u Mexico City-u. Pogledajte. At you. I'm looking at you. I'm like, please jump, please jump. Američki list The New York Times dobio je ovogodišnju Pulitzerovu nagradu za vanjsko političko izvještavanje o nasilju nad afganistanskim ženama. The Washington Post za unutrašnje političko istraživanje o policijskom nasilju, dok je nagradu za službu javnosti dobila agencija Associated Press za izvještaj o iskorištavanju radnika u industriji morske hrane. Pulitzerove nagrade, najprestižnije priznanje u američkom novinarstvu, dodeljene su ove godine po 100. put. Doris Roberts, jedna od najomiljenijih američkih glumaca, umrla je u 90. godini svog života. Sa glumom je počela još tokom 50. godina prošlog vijeka, a igrala je uloge na Broadwayu, u brojnim filmovima i televizijskim serijama. Ipak, najveću slavu stekla je ulogom Raymondove majke, humoristične serije koju svi volimo, Svi vole Raymonda, za koju je osvojila čak i 4 Emmija. Prisjetit ćemo se u nastavku nekih momenata iz ove serije. You should ask Deborah how she makes this. I should ask Deborah. I should ask Deborah. Give me that. Raymond, give me those pants. I'll wash them. Well, that's okay, Mom. No, I'm washing those pants for you, damn it. Mom! Take off your pants! Can I just say one thing, Deborah? I say she can't.
ali nismo sigurni zbog čega i kako, ali da li će iko ovo gledati. Svjetlost dana ugledao je trailer za najduži film ikada snimljen, tačnije film koji se još uvijek snima. Švedski režiser Anders Weberg objavio je drugi puni trailer za njegov eksperimentalni film Ambience, koji će trajati, pazite sad, 439 minuta. Teaser traje 72 minute, a trailer srednje dužine će trajati 7 sati. Puni trailer traje 72 sata. Svjetlost dana ovaj film ugledat će 2018. godine. Trailer već možete pogledati na našem web portalu, kao i pročitati detalje o svemu ovome, ali i svemu ostalog što vas zanima. Toliko za danas u Pozitivu. Ostanite uz N1. Hvala vam na pažnji i doviđenja.